Konačni rezultat je 0:0. Završila je utakmica između Gorice i Pomorca i bio rezultatom 0:0. Povodom smrti dugogodišnjeg člana Skupštine nogometnog kluba Inter iz Zaprešića, gospodina Blaža Kožića, molimo vas da minutom šutnje odamo počast ovom zaslužnom članu našega kluba. Minuta, Inter vodi pogodkom Marka Šimića, 1:0. Minuta, Lučko izjednačilo pogodkom Nikole Gatarića. Minuta, ponovno Marko Šimić, drugi gol za Inter. Inter vodi 2:1.
završena utakmica Inter Učko.
Hvala.